amusengela wakonfwa konse kuntu baletambila okubunkolanya amashina yandinga pe nine Michael Chisheta pabushikwa lero imwe naine ndefwaya tusambilishanyepo amashini yamo ayalafuma muchipingo na mashini ndefwa tusambilishanyepo yalafuma munkalata ya 1 Thessalonians chapter 5 ndemona apa kupenda twalambila fye mu 16, 17 na 18 epo twalapelela kanshi libuli 1 Thessalonica chapter 5 apa kupenda pa verse 16, 17 na 18 kanshi ubushiku wa lero twalaisha ukoseleshanya imwe naine pama minutes bye ayalinga ama minutes bye ayanono twalaisha ukoseleshanya pama pepo nango ipepo ushe ipepo chinshi ushe ipepo chinshi ero no kukankala bungu abamo mukupepa ndefo ya mbele ngi amashiwaya umwalola ifyo yalandwa kufuma mu kipingo direct muli 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 kufika pa 18 pale sokutila ati be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances. Yale ufika mashiwi aya nono kabiri yale ufika nga mashiwi ali mufikomo fitatu aya lipama verse ya 3 ichakubaira ku 16 chikasokwe bati be joyful always. Ichakonka ku 17 pale tiro kutira ati pray continually or continuously. Ichakonka ku 18 pale sokutira ati give thanks in all circumstances. Nomba ayamashiwi ndefu atwete tule mukwangufyanya epo tusoselo kweba twala kuseleshanya bwepepo ndefu andondolo pepo mukwangufyanya pantu tukwetefye abamineti abanono ipepo mukwangufyanya kuti lyalondolo kweba tikulanda na lesa nabengi ifyo tulondolola na nomba line bamo ifyo tuwaishiba tikulanda na lesa tuwabikapo na fusto nomba mushikwarero ndefu andunde kofi ya mashiwa ya nono pakuti tufungulule definition na ubulondoloshi bwepepo. Mwipepo musangwe fintu fitatu ipepo kulanda na lesa ukumfwa kuli lesa no kuchita ifyo lesa alefu ayanangu ifyo asuka ipepo kulanda na lesa no kumfwa kuli lesa elio no kuchita bufwayo bwakwa lesa ukuti fikirishiwepo ifyo asuka nomba bamo twaishiba pepepo ati kulanda fena lesa wabika pona fusto tatua ishiba ifyo tuingomfa kuli lesa ngasuka ipepo Yesu tatua ishiba ifyo asuka nifyo tuinga kongo bufwayo bwakwa kanshi mwengashi iyo tulepepa tuishiba timwafu fintu fitatu ififumamo na ngwifya ubulondoloshi bwaba mwipepo wakwate fikomo fitatu muli ukulanda mwabo kumfwa mwaba nokuchita ifyo lesa asosa epo mwabe fyo fintu fitatu ndemo na fyala tutente mushanomba tuye kuli ififya konkapo ndefu andondolo le nomba ukankala bwaba mukupepa ukupepa chali bechikankala mwipepo enshira imoyo tuminganisha pona lesa enshiraimo iyo umubembu uli mulubembu nga pepepo lya repentance elio akuminganishiwapo na leso kuti omfwe tapali nshira yimbi niyo ine nshiro kutila muri Kristo Yesu kabiri mwipepo mwinyomu emutulanda ama thoughts tulefu ya kulilesa ngula ali yeshira yonse ifyo tukabira lero eko tulanda nokuipusha guidance kabiri mwipepo lila babuchingo kabiri mwipepo lila bani mbela ya mwina Kristo ule itwe chirengo chipya muchine chako alesa ala kwato mbelo wa kulanda na uishi ushiranda na mwanani shipali wa problem pali wa bali apali wapya umupyashinga afika panganda abana bapasangana ni shipali wapya ala munafe kubana ati pali efe balufyeni
nomba ngafika panga ndabana bapalama n'abasansa mukabeera ndabofimo. That bond relationship ilambo okukula. Naifwe bene kwikalira mwoyo w'amapepo tulambo okukula spiritually. Sanctification ilabapo ukwenda bwishiro libiri bantu natukwate cheka chakulanda na shifwe aba father uli nilesa ngai mwe bamwe na batata nishitashio mugula pokulanda na lesa wenu ushemulanda fena lesa wenu nga mwamono wali bayipika n'enkoko ushemulanda fena lesa nga mwamona amafya yaisa pakati kamweyo wenu liliafye mwana kafye amalanzi yanaka elio mwafuka mapaka uvare nomba nokupepa chilifye bwino kupepa lese elio muli mumachushi nomba tatupepera lese pamulandu wako bachitwa wafye mumachushi pantu elio mukafuma mumachushi mukamula batamwakalandena nkwe tupepa lesa continuously apamashu yatwafuira uko bati be joyful always benya basansa mukalionse tekusansa mukafye panishitafe yakwe bafya tinono mukuchushe wotulepitamo tubyabasansa muka our soul ifire yaba bwino yabe yansansa pantu natuishiba tipali kino kyalote pamwe ensu elio kabiri okufuma popene ati pepeni kwa bulokuleka muli lishibya kupepo kwa bulokuleka ndefu ayanchite ku disclose fimofimo ipepo talia kwata geographical location epo tuinga pepe lafye lero kuti mwachita lenji chitamwebene nenchende kukana kumpya lishuwa chapa kuti na pepa lero nangu mulenda kuti mwalanda na lesa wenu mutima ni lesa uwaba omnipresent is always aba konse alomfwa kanshi tamwinga bika fi geographical location patinika nonga na ya bika fepa out apamwe ndi parapene pona afuka mafepo na pepa lese kwala ngufwa ni leso aba omnipresent kanshi apa liponze na papene mule ntamba kuti mwalanda kuli lesa wenu chine na muchishinkana lesa amukutika yona alandira lesa munda ya chisabi talo leli okuya mu sinagogi na mu tempele ili babena Israeli bale kumanyo bwafya Mose alelanda na lesa ngafya shuba kanshi lesa ngokuba talikwete geographical location elio chimbe che tuingesa mona po apapene ndemona pepepo kukwata mindset yakwe bati nalimunga na sela panchende imbile sepo ingangufu apateti angufu kanshi tukwate omubero wakupopo wakulanda na shifwe elio ichakulekelesha ati give thanks in all circumstances tulafiro kutashalesa mufintu ifyo nse twaishiba fyo kutashalesa lira twali obwanko ponga twali obwamusalu tatushalesa chilangiro fecho na pera tusambirire okutashalesa muri circumstance yonse yo tulimo tusambirishe okutashalesa muri chonse echo tulepitamo tulambatire kuliyesa tutangisheresa abe pantanshi Yesu twende nomwewo w'amapepo ala ukulanda na lesa mwali bepalo kulabo kulanga fintu tulandile spiritually kulabo kuyiteanya kanwe fyo wingalanda mu bushiku nga mwakwata ko mubero wakulanda na lesa ili omwashiku kafe pabusanshite kulanda fena lesa mu wapipu kwati mwasungira fe mwelesa nje sheni mutende buli mwashi memo likapona full stop chilifye bwino kuli imwe nomanga mwakwata mubero wakulanda na shinwe ukulanda kuti amitungulwe mu bushiku walero mukushika noti kulanda mulifireko bamu mukatika mutima mulelanda na lesa muli bumumbi lesa tomfa kumubembu ipepo engo mfa kumubembu fe lipepo lya repentance fye nomba mukalombe vintu vipimbino kwilishanya tine lesa tantemwa bambi ala basuka pamulandu wakutila ati bali babalia sin ni balia mabalia zai ndio tuingalanda yambia mabalia mabalia ziyakukana kwate uwa mpano bwino nefi usafi nensu mabalia ziyamo ayalenga ukuti amapepo Yesu yewa effective yambia mabalia ziyo tuingesa landa kwa mabalia ziyafichitwa Yesu ama conduct behavior Yesu ila bani balia kuti pepo lyasu kwemo lilingilo kwa sikwa yengi amabalia zindemo nana limukuchilana 8 tuingalanda kufie ukulola kwipepo nombata tuli pa barriers of prayers lero twachibafye bali prayer no kwikatafye fimofimo ifilelanda pabusuma ubwa kupepa kanshi conclusion Yesu atupepela lesa pamulando fena malwele tupepelese ishita yonse
elio tuilape pafye ilio twamona vyo bwali bambi twakwata vya prayers yata tumushikumo bali breakfast bali lunch bali supper elio bamwe twabika pona fo limbipangu lana fyero twalanda kufina lesa nayo pakubuka kufuma fye twalabana lesa tukwatyo omubero wakupepa kulilesa tukwatyo omubero wakutashalesa tukwatyo omubero wakufurukisha obulanda na Abba Father shifwe wesu lesa wesu watulenga emubero tulingile twakwata kanyishita chipape chikosele chipende muna muli 10 minutes with the brother Michael Chisheta twachilakosele shanyape chikoseleshi ukufuma muli 1 Thessalonians chapter 5 ukufuma pa verse 16 ukufika pa verse 18 kanchipa bushiku wa lero epo twapelera kunshikushire ise ishinde muna tukesasambirishani yako kwa barriers of prayers no kwetetula ifyo tuinga pepa lesa mupale amen.